Alright, ni wirigiro bwakwa nwithirite rina hal amisi njega na rueri tariki 18 mweri jwa Disemba mwaka ni 2025. Bitawa kabwe mutharimi mbere burungu shukiri nkatho cia mwanya ni bwega muno nondu boitana mbere kurumirira au gitanira batu ikinya nondu bwaku gututhura ni tutwigite nyombe nteto number 1 katetune kamero kuma kirini kirewe na kimoni. Thank you very much. No to ngaterinya gukirokira kiri mitandao kina Facebook, YouTube @Meru TV Kenya na narua to kumanganite manto nkutho andiki betu banteto bakinyite ithigithio miangatene mugongo jo hamiro gutigira ne makomreka ejara ja kwegie we mutegeri wetu mwendwa tombethia mu na ndande cia siasa akatetune ka Amiro na jioni nkinyangano gatigati ka siasa cia tutam na one term narua mboto ya asiasa iri delegation ya akiama ba UDA ni bakuthuranite ntere cia kaga ni gicigombunge kia Northimenti naria siasa cia tutam cionekere gwitana mbere kumata guchacha na ora kwiginyithie kiri mamburaja ni majority leader kana mutongeri baraba inge kire bunge nene Kimani Ichung'wa na abunge kenda kana bunge bonde ba county ya Meru ni ba wikinyeti ari governor Mutumanto Edinge na munini wa governor Leader Kiome na ari baitire na mbere kuringira ndebe thirikari ya Rais William Ruto na Professor Kithure Kindiki ni kira bakuga ni county ya Meru kuguneka na mirandi ya witi na mbere ni ripoti thirwa ni mandiko yetu wa Mteto Mutugi wa Kiambi. Ni ni mbekse si mbekse, kendeke ni neno si nema, ni fire si fire. Sisi hatuko tayari kupelekwa katika opposition. Kuna viongozi ambao wametembea mengi, ambao wanatuambia ile njia ambayo wanataka tuende. Hawa viongozi wamekuwa katika hii serikali yetu ya UDA kwa miaka miwili. Hawa viongozi mkiwauliza maendeleo ambayo wameleta huku, kuna kitu ambacho kinaweza patikana? Kuna kitu ambacho mmepata kutoka kwa yule mtu wa kutoka kule wa Munyoro? Kwa hivyo leo hii anakuja kutuambia nini? Maendeleo yanapatikana kule wa Munyoro ama yanapatikana pale State House? Yanapatikana wa Munyoro ama State House? President Rolia odoanetie abo Meru abo kekiria awekera namba 2 kenda toto kinyo amukinyira wewe kuinira eta mumu Watu wanalia wakifikiria kuwa mlima utateleza. Nataka niwahakikishie leo mlima tumeweka changarawe, tumeweka kokoto na mlima utelezi. Watu watri manara na wako ngekwe pia tomba wete madrasa kiwote. Tomba wete barabara. Tomba wete roe. Ibo na sibitari ya toa kwa bweza level 6. Kwa hivyo na bio toba gari toba ndio ndio manyaza yaka wapi kana toa wapi toka na yeye naria siara barabara Meru siara sima Meru siara mazogo ya Meru yeye ndio karamio. Maana unasikia hapa rais akiwaambia kama mnataka kushindana na yeye lazima mkuwe na mpango wa maendeleo na mpango ya kazi ya raia. Na ni chama ambacho tulitafutia kura na tutaendelea kukitafutia kura kuhakikisha ya kwamba Mheshimiwa Rais anaendelea kuongoza. Nasema tuendelee kudanganywa ama tuishi kwa nyumba ila tulijenga. Tukae kwa nyumba. Toka na nyumba yetu akere. Watoto akere UDA. Enda to atika nyumba yetu twetenge. Amu akoro anara kwena makana. Tema kadena tore. Tema endeleo na tore. Amu kwenda totika na maendeleo tuitanga mondamo. Hiki chama ni chetu. Sisi wa Meru, we are party owners, not partners with the party. We are owners of this party. Simuliona tulikuwa na uchaguzi. Simuliona kwa Mudende. Simuliona kwa Mudende tuliosha watu. Simuliona huko Malava tuliosha watu. Si tulichukua viti yote ya uchaguzi ya MPs.
tupigie rais na naibu wake makofi. Kwa rugoro siasa chia kulingana na 2027 kwa rugoro siasa wanaume raundi hii Meru watapotea. Ile kampeni tutapiga hapa ya UDA atani hapa kwa matoka na kwa batero na metegina kemu Fortam mnamuweka ndani Fortam aingie na William Ruto alafu ajipange mbele pale mbele ya 2032 ajipange. Hatuna kiongozi mwingine Mount Kenya isipokuwa Kithure. Tukimaliza hii ya William Ruto tujipange na Kithure Kindiki, si ndio? Si namna hiyo? Ni mwanaume. So tukasema position yetu ikasema hiyo kiti ya chairman Kagitene kau Mithika Muzalendo na komeria matagite kia mubunge South Egembe South na shumiritie ko tariria yeige bataya umenyeri barera na aria augite agaitite na mbere mutaratara jo wandi bwa mitirire geria ria gukandana na mogaruku jariera na rauritie arimi ninge akariba kaunti ya Meru ninge kugwata mbaru mitaratara ya umenyeri bwarera ni ripoti ya murithi wa Bakuma Mirigone ya Igembe. Arimi baria bari akuĩ na miuro kana miuki ya ndũje ndene ya Meru nibo ritwe bombe gwitikirie gukura mibao maguta metira itagwa minyoruje na njirenge mini ure na mbao mauta lakini antu nobo ubati kumenya banda mbao mauta ira nontu ni ukora boya bakona mbia lakini tubati ubera madhara yare kuthithia ko ntu kumwe onto na kongone na ara no umiande nao lakini umianda nthe ukene cia rui marimbene ibwo kuona thino tweta otapurwe mipaipu yonthe kwatwika uti kinya ruji ko unende campaign yitu watanirite ringi ukuona oya wita nara Rwanda rwende antu ibwo ku impara. Mselendo uria waromba gitikia obunge rutere rwa Igembe gaiti narikitie kuga antu ba Meru ni babatebwe kuanda miti iria kumenyekana ya mirangi na mirangira ina ogweta bunene iria kuma rutere rwa China nuntu nio ikumba gwika rwiji bwega na ikumba gutumika mpempe yakura ikuluka mpempe iji ko unende tukawatanira kinya thai twanjiriretie ikundi bya youth bya kwanda bambu ito import kuma China na untukura kuonge na te bambu te mirangi yontwe ukuona na ni raita wanja anti bambu ikethira ina matumisi ama ingi muno anto atweta kinya yo ikavwitho factory already cianjiriretie na Nairobi ni mbindiko na wingi cia wita bura kubwithia maratasi no ntukuona maratasi ya nailoni ya ringiro marufuku ende kwina kinya thiro ke anda bambu te thiro imianda no ni umwa cash crop twenda kwandra miti cash crop kenda to encourage mtura we na roi yara kethira imwera wake mwera yora akamenya muti yora yumenyera ni umwe na akiandra kawa na akiandra mirano ntu yongo ekethira imu mairambia. Mselendo aritie nteto iji endene ya Nchenge aria akuga ndũje ni ciomirikitie kuiwa na ikathira buru miuro nontu bwa gwithura masingira yayo tumeka ku ni masingira ya tebui ika problem kanini kwina problem nyingi muno ira tubati kwalilia nontu bwa mantu ya environment indongo no kuona rweru rwakulukira rweru nene irwathirire etaura irwathirire thangatha ni thirire ontu kuonthe ni peu lakini mantu yonthe ya thuki muno kugi ntukira tukwenda ni tuwatane twe atongeria catchment areas ira cieta riparian areas cionthe tumbe wi conserve ni ata tukathithia ke sheria thirikari kinya thai tutekwenda tuthithie sheria thirikari rweru rwa nthungu fiti 30 kuma araura kwiya na side yerengi fiti 30 imundo thirikari lakini alelia antu bao bari mire mwanka mwerene itwe tuthukitie mireje kou ni enforcement county government nontu eni ongweyo yakikishe na umete tukwende bambu nontu niwe kuringenerate roji yonthe twakikishe ikwandwa bwonka muntu ankite na roji iu niyo campaign twenio number 1 campaign yeire ni we bambu waua iu muntu ure na bambu Murithi wa banki ripotera Meru TV ku Maja Mirigone ya Igembe mawa
Kagitino kau nabo atongeria ba makanisa areo Reverend wa kanisa ya PCEA Kimathi na uritie ati kwithira kuri na umenyeri na ningi atikathulwe kana gakaiji ridikiria ria kuthetera kioto gia kana gakaiji karako itarira kaithirite kioto kiako gite kuthetherwa ningi gakiathulo tabure mwandiki wetu Nteto Jeff Wagituma agutariria. Nawe Reverend James Kimathi Nyaga mutungatiri kanisene ya PCA Kanyakine iria mono ijekene Linus wa Ruiru muthenya jwa narua ni bathithite kigongwana gya kwamukira antu arume 148 ja memba ba kanisa untu nandi Reverend augite bakethira bakigwatira mugongo jwa antu arume aja county ya Meru na njira ya mwanya. Rieto riakwa ni James Kimathi Nyaga mutungatiri wa PCA Kanyakine Parish. Tucemanitie muthenya wa narua iri ntuku ya mwanya muno iria tukwijite kwamukira arume nkiruki yegana ria 40 baria begwire mwito uria kanitha yetanire ya kuga arume ni bagwitikirirwa ba full member ba kanitha na gutina muingo no uriku kwogu ni betikire kwambiriria kithomo mieri 3 ina gucoka nyuma ni bethiritwe bakithomaga na muthenya wa narua ni turacemanitie parish iri yonthe ni kenda twija gukungwira kiatho kiu kwogu ni tucokeria Murungu nkatho muno nontu arume betu baingi ni barethiritwe bati kuoneka muno ki mauntu ma kanitha ona baingi bakethirwa bati kwija kanitha nontu ni baregujaga taga kwina wolo ubaingiririte nyuma. Nkuruki mutungatiri ujo noritie antu arume baba kugwatira kana gakaiji na njira nene na nokyo tukwenda kuthina mbere gwa piru kirimen bare batwire bari full members na bare batonya muthenya wa narua tukabaromba twinyitie muno betikire riu kumagara kuthi kwariria ndakaji yetu na kwariria ana betu batu boys makiria kagita gaka ka already tukimenyaga ni tukwiriritie Christmas na kagita ga Christmas ni kwithagirwa kwina mauntu maingi muno na ana betu ni bauragira kiri mauntu mamwe matimega kwogu turienda kuromba men baria twarikia kwamukira muthenya wa narua na batuika full members na bo beukie responsibility beukie kanya kau kwariria wana youth na kugeria kubakujiriria na kuba counsel na guidance ni kenda bategetukanie na mauntu maria mengithukia muturire wao wolo wa mandawa ma kulevya wolo wa kwithirwa bari kiri nchobi nyingi muno nontu itukuona kwina unyui wa nchobi ona wolo wa umaramari ona ningi baria ana betu baria bari ndereba ba bikibiki ona bo tukaromba men arume bathina mbere kubariria ni kenda batwarithie bikibiki na njira ya kumenyera mioyo yao ona kumenyera mioyo ya antu baria bagwitithia ona baria bangi bagutumira njira kwogu ni tukubaromba bethira bari responsible na ni kenda tumenyera maisha metu ona maisha mantu baria twitanitwe nabo ni untu kinya bugwatiri ni mwirigi Karinga wari MCA wa gicigo mbunge giki kia Bogeta ya Bogaiti na kinya George Kinyua na wo kuromba giti kia MCA kiri kithurano kijite kia mwaka jwa 2027 muri juena jwa next year tukaga tuna conference nene muno ya kurobonde ba parish Kanyakine aja Linus tukakaraja tutinde aja tuthinje turie tuthie seminar twitane akuru betu urabomba gwitethia ura muntu omba kurima ura muntu omba kuthia biashara ura muntu omba thomithia na bawe ura muntu omba menyera mwekuru owe ura muntu omba menyera kinya community noro nya muntu omba tonya untu fulani agaitethia nijo tukadia jona arua Kanyakine aja ujo turi Linus wa Ruiru kanisa ya PCA mwana omwe twetana mbere kumuthithiria mantu ja mathongi uju na kumucokaniria ndene ya nyomba ya mwathani mwana omwe ndi na uma atethirwa akipungukaga uria tukuona na aria abakinyia mbuge ni bwega nontu bwa PCA fraternity iria gwatanirite iona kana gakaiji kabati kuririkanwa
kana gakaiji kabati uthithirwa mantu ja mathongi na kana gakaiji ikabati gwitũira bune kana gakaiji ikabati kweberwa nara kenda waciambogita kana gakaiji ikabati kweberwa kibangi keja narua gekire goti na gekira tai namba njia kanisa ngukena muno uni nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam. Na ugambi bwa Reverend James Kimathi bwa ithira boitu ikiambirikiete ya mbere akiri metha ya Meru TV ogeta kuraya ni tucokerete. Msimu huu wa Krismasi tatua Krisi inataka. Jishindie mara 5,000 ya bet yako kila dakika 20. Draw zinafanywa mara 3 kila saa, mara 72 kila siku. Shinda instant cash na bidhaa murwa kama fridge, cooker, car wash machine, popcorn maker, blender, microwave, home makeover, jogoo wa Krisi, bills za unga na shopping vouchers. Unaweza kuwa milionea kila dakika 20. Ni rahisi sana. Ingia kwa M-Pesa, weka paybill number 440440, account Meru. Amount weka kutoka shilingi 20 hadi shilingi 2,000. Merry Christmas, win big na tatua Krisi na daka. Jamaa jo, mazena inflation jo na hii mafuta venye mepanda jo, mmefika at the right time. Mimi nakwambia wachezaji saa hizi tu ni kutoka hapa, kuingia mtaa, kutengeneza sima, wadishifiti, alafu tutane grau. Leo tuko katika center inaitwa Kimta, ambapo hapa ni sehemu ambapo wanafunzi ama vijana wadogo wanakuja hapa kusoma, wanakuja hapa kukuza talanta yao, na wanakuja pia kujiinua kielimu. Now through Kimta and through pads, wasichana wataendelea kuenda shule vizuri, at the same time watakuwa healthy. Ni bwega muno na ndobeta na mbere kurumirira Meru TV twambiririe na yaiye gokiria mbeo bithi na juni mutaratara jwethirite jugithu na mbere ni gikundi gitikia kithirikari Impact 360 baithite mutaratara jonteresha Tharaka-Nithi na ria baritanite na gwita gikaro na mbeo bithi yaiye ni guciebia onyui bonshobi na utumiri bwanda wa shambogita yaiye guciukiria ke uchumi na ke motorere nite mdombi gya kwithira kithithia 1 and 2 gutigira na kona gantu ontuko ni mataro kuma kiri atalamu ba rungurwa gikundi kya Impact 360 otabria mwandiko wetu Nteto kuma Tharaka-Nithi Degera wa igana agutariria. Okay, kwa majina naitwa Moses Bundi Muriungi. I'm the chairperson Impact 360 Youth Organization na iko Tharaka-Nithi County. Ombi letu kwa vijana haswa katika county ya Tharaka-Nithi na Kenya ni kujumuika kwa pamoja, tukue na sauti moja, tusaidiane kwa pamoja kwa kuzuia madhara ya dawa za kulevya, pia vile vile kusaidiana katika kukuza
the environment around us, as well as avoiding vitu zenye zinaweza kuturudisha nyuma kama vile peer pressure, kama drug and substance abuse, na pia tukae vizuri kama vijana wa Tharaka Nithi na Kenya. We as youths, we can stand a chance to create our own employment. Not necessarily we wait for the employment from the certificate or the degrees after our 4-year course. Like for example, from the president is announced about the 15 million trees to be planted. We have come to realize that away from the trees alone, we can come up with the fruit trees that can be of great help in times of drought like now. Like the orange trees, they can be planted. Like the avocado trees, the harsh ones, and they can be of much help to our environment and the place. We as the county government will continue partnering with them because we've been doing capacity building for this group, and we've connected them with a number of people that are doing a training, and we will continue working with them because they are determined to change the lives of the young people. As you may be aware, there is a very high number of people that are graduates and they have no job, and some are resorting to drug abuse, others to other crimes. But we want to curb that by doing capacity building to these young people, ensuring that we connect them with the job market and ensure that they are prepared for tomorrow. Wanaweza jiingiza kwa ukulima inayosaidia kama huu kiangazi, kuingia kwa mambo ya kitchen garden, fish farming, wanaweza jiingiza kwa maneno kama hiyo. Na kwa sababu county iko na maneno mingi kupitia kwa Kenya Forest Service, yenye wanaweza unlock system zao za hiyo maneno wanayokuwa nayo kama Impact 360 Youth Organization, the activities they are doing, wanaweza ingia kwa Kenya Forest Service unlock system kwa sababu ya kuandika proposals kupitia kwa hizo ofisi zao, ili waweze kuunlock pesa na miradi mingi, waweze wakakuze hii organization yao vizuri. Nabo akari na baria biashara thokone ya Kinyang'a ni Matheta, Muthuro, Mung'ento na bakiruria matane kiraba kuga ni igeria ria ikunga kana itonga fulani kiraba kuga ni gikwenda ko ijukiria mugunda jo mwingi jura jukibatedia bari akari na abiashara thokone na ndiro mbareo ni kirithirikari ya kaunti ya Meru gwika werone na kwagirithia mitaratara ya thoko na mugunda jo jwa abiashara na jo mwingi gubatedia bari athuria thokone ya Kinyang'a ni ngano yeige mugunda jo otaburia kaume wa Mutiga gutariria. Biashara thokone Kinyang'a wodine kangete gembe centro ibaituritie kununa nonto bwa kithaka kira kibui kwithira kia kwa thoko mwingi mwiri uyu naraba kuwa nikianiri ni antu kiumbe na wokibuite thuna mbere kuo bate kumenya nuwe nguo woketumiruba kuria thirikari ya kaunti ya Meru rungu rwa gavana Mutumontu Ethingia na ituria we nimbie wetana mbere kwa Kinyang'a nirenderwe ni thirikari ire kuthai antu bakwa no bara ko ni barongete cyo sikibio bengwa beru be ibiko njiro itonga betatia yoka na batu enye ina tutona tutomere thoko nontu ni kuma itara medhalie na mechobo nibo bathimete thoko na thoko imase yari akombere lakini mwanka thai tu akuibwa ni rendiro itara thai o wende thai ni kansu na kansu ni thirikari county nyo yendetie na mwanka thai batu iba wetana muguna basentia toria barabendete no bachentia ruto wa thoko ni mama mboka ende mama mboka tu bakwingwa ya thai no kona babonde ni bali thoko ne lakini bengero na thoko ende ya mama ni toke bibi atiwa tokoria yo kwale na nto no bali njira bali abo anda woka boka bibi atiwa Kinyang'a ni bo nto titulete mwanka thai tukilala migato na kietu nyumba bakwinjirwa baka tiochiki ploti tio no nto ibara thimite na bai kuthima mwanka thai ni barua ni bo bakunja thai tukona grupu emo to thai mwanka thai emo Meru town ibete no para baurite thai banda manene mwanka ba emo Meru town ibete kwaria uma banjira woka nibo kwenda kuoni kiwa baba opposition ni iba tore ba tutetere
no tuthai turiwa ni wanu tamu abatu ni katuri ali muno ati public land no umbe kwenderwa antu individual antu ekomi bake abakoya ala mama mboga abwiri kwe ya kalanthi agenderia mboga cio na ate kurua kiuria ndio bia cindari agioski kiakwa araura tukire kuinda mbete kurura kioski yakwa indethere kambiko ndikacindiki murango na kathingiri na thimiti na kaena na kati na tika muka twenda thiulu twamba thiulunganga town tone itoyurangi kusu kegweria kumenya itwambi oi agiria wenda nenda thani thoko kwenda kubuthina ntu thoko ne tukubwithwa lakini ke antu maoni antu raibwa kachi endetwe iplot si antu kumau ndona batu karaita ya yaruke gwe mandiruke rinya tutamenya yayire thayele tochiumirio kura cioski ukamata into bi ukuri kundrene tonganga na mtu achwa nao machoka biake achwa nao machoka biake tokuria na mwangatha imo irizo kona nyumba ichi gukuro nao icha seremere komachikuka oniko yeta kwendi toko tokwa buruna ngankere nanto eno ntobothoka ntona ko kwendi toko toko na ngasafiri ngeta thoko cha kuraya ankwa thoko yetu ni thirarite muno rira sabe beyere sabe ta sabe ba county ba Kenya bakita thoko enkoro na nethio lonki plus recha setra na thoko esetwa na manto yayo yathira bakia kumichoka ringa gwita plot cia ntukuo kwau ni kayende twikansu turira ntwethingia awangavana atuchokerie thoko yetu urerari na twakire manto yana nkona yandiariti sana no ntutura ukithirwa manto ukithwa ya unende ndari yana cox ara tai ginya de muntu tomba nya kuritira nyango iriko tomba nyango ya kurema nkori na ngaita ntena geoxi thai tekomena nyumba ndara ne ukombora thai ende utengwe nkuritira kuma thai geoxi kia watire gelo nara warente kumanya na nkalta motu ndio nkori atire ni banchore ginya nto keta ndoko renderwa twirwa ni muni barabarungamirite batwire ketha thirikari irikuo no ntu thai ende oni kinya mwana school ntekwana bya mutana bya muthomithia ndacha gutira ngui ya kabubutiani kiria biashara baba kuwa ngui kuritwa ku bati kumenya ina bakaringira biashara no ntu bati kumya kethiri baba wakirwa thoko kingavana Peter Munya kinyang'ete endua ki kiraitu kinyang'ete endua ki kawira mwangasa ete endua nikaye ya kwendwa thai turite kundi ibuo ntu mwanka thai turite na muthuro tukienda kumenya kithao bua public land no yo ina antu beli na batu kuma machenge mwithune na ala mwanka rwanda tuti antu angi akwenderia kintu nikagukenderwa muntu umwe bakiminikilia abiashara babariwa ni bolelu aritho ringi bakarirwe thoko ii o yaura yakaritwe itirakira itu na munya tuti tayari yakwa ni antu kiumbe thoko yetu turenda yiriwa ana betu nio bakethira bakia bakendia mboka yo kanguku yo bakenderia au nikenda nao bakendelea na life span yo bweya ndiwa ntetekerie endu mwanka thai no nduguma turiana no katutura kuwa thoko eringinyanga na no katutura kwendie kuo twendi kuma makamba utukaria tukiria makambene yo tukenda cio bira tukona aitonga bio ya imbina twaita tue na twina na ginya tue bathomia na beto twina baita beta kwetonga ku kwandikwa toka bagero baguya bathekwe nende tutetekerie thoko eto yurwa turetekerie na tutwakirwo ya karama kana muthara ura kwa githoko cionthe marure yote thoko engite aki yetu ni 19 century githabura igwe century batu me atwari tu be ita riu nyamwanka thai tutakirwa endere ndi atuzetigerie yurwa tuwe halafu gutuna MC anga na MC kana MP to adurire bondo ibakariro nkoma batatorikana nkiripotera Meru TV kumembe mbita wakome wa mutia nawe gavana Mutumanto Ethingia narutite wirani kiri ana bameta nibo commandos yeige kwe wa twanya kiri mutaratara jwa youth service ya county ya Meru ninge akiruta wirani bwako ba twanya totwingi irinjira ya kubokiria ke motorere ni ripoti mutugi wa Kiambi.
Tulikuwa tumelala kwa street, hatuna mahali pa kwenda. Wamama wengi wako na ID, hawana kazi, wanaomba kazi, watu wanyima sabuni street, ni watu wa street. Tunaomba tu hao wamama mwatafutie kazi. Kuna vijana bibi ngine tutaandikia taunine ngira wapigeta cost ndio ligari yote reto nya darare tulikanete nima mwakana hapo tuli kwa hivyo bena kinya essence kwa hivyo betre kinya matikia cost hata kinya essence nima jana ni hata bikwani kuta kinya cost bena hivi ngora tuko masitini yale ikera hizo mnene mbedro kinya oni ongo kama tete. Number 1 tuko ni called medication. Don't want to buy a chua, don't do it was secretary. Mamma, alafu kaele ausi. Mabois bad, ya kurobeto, ya kurobeto. Na ndenu kola ke medication, family planning ile together to ena necessary pregnancies. Number 2, no kola nyawa ke medication. Topori kwa winya shelter na mbio. Miana bato ina bo bakuni shelter. Na ba wa bonge beata. Ya to ba dom. Na dembo geu. Koto twena koge. Alafu kaile number 2. Na ndiambo address babu tanto bako. Kila mtu na kibande na hivi. Boko muka ibande. Kwa baba na bio. Kama serikali ya kaunti tunawafikiria sana. Kuna kitengo cha serikali ambacho tunakiita Meru Youth Service, ambako majority of the young people that are recruited kwa hicho kitengo ni vijana ama zile jamii ambazo zinaishi katika street zetu, na kwa hivyo hao ndio wengi ambao tunachukua, kwa sababu tunajua serikali iko na jukumu ya kuwajali zile familia ama wale watu ambao hawajiwezi, na wale ambao hawajiwezi ni hawa watu, especially zile familia ambao wanaishi katika miji, wale ambao wanaishi katika baranda. Hao ndio watu ambao kama serikali tunaenda kuwajali sana, wa recruit katika MYS na pia katika kazi zingine za environment, kufagia tauni yetu, ku maintain security, kuchunga environment. Hizo ndio kazi ambazo tunafikiria kama serikali kuengage hizi street families, na pia tufikirie jinsi ya kufanya rehabilitation, na hayo mambo yote kama serikali tunawajali na tunapenda hao watoto wetu. Asante na Mungu awabariki. Na riboti hiyo ikaithira itumilikiria ara tukubanganite akiri metha ya Meru TV. Bita wa Kabwe Mutharimi kangucorie nkatho cia mwanya ni bwega muno nontu bwa gututhura nontu bwaku amu ni twithirite turi nyumba nteto ira irina mururumo ningi igweta kathetune ka Meru kumakireni kire wena kimoni moni. Thank you very much. Na ukaulilwa gututhingatira kiri mitandao kina Facebook @Meru TV Kenya na YouTube @Meru TV Kenya. Nkwendelea utuko bubwega.